Dobrodošli na ovaj video. U ovom videu ćemo naučiti kako napraviti ovu pozadinu sličnu pozadini sa desktopa Windows 11. Izabrat ćemo kocku, pritisnuti Ctrl+3 da dodamo Subsurf modifier. Idemo u Shade Smooth, idemo na ovaj ključ i appliovat ćemo modifier. Sada ćemo da dodamo još jedan Subsurf modifier i prije nego što uradimo bilo što drugo moramo da podesimo Render Engine. Izabrat ćemo Cycles i Experimental i promijenit ćemo Device u GPU. Sada ako idemo opet u ovaj ključ, imamo dodatnu opciju Adaptive Subdivision. Ovo ćemo da izaberemo. Sad možemo da pritisnemo jedan na numpadu, da idemo u prednji ortografski pregled, idemo na View, Align View, Align Active Camera to View, da bismo dodali kameru u ovu poziciju. Ovo možemo da proširimo i izabrat ćemo Shader Editor. Ovdje sad možemo da gradimo materijal. Prije toga moramo da izaberemo Material Properties i ovdje u Settingsu promijenit ćemo Displacement u Displacement Only. Ovdje sada možemo da dodamo novi node, idemo na Shift A i dodat ćemo Displacement. Ukonektovat ćemo Displacement u Displacement i dodat ćemo Wave Texture. Ovdje ćemo da konektujemo ovaj color u height. I ako idemo u render preview, možemo da vidimo ovaj displacement koji smo dobili od ove wave teksture. Da bismo displaceovali ovo više, dodat ćemo noise texture. Konektovat ćemo color u vektor. Sada možemo da smanjimo ovaj broj 0.3. Smanjit ćemo roughness i detail u 0. Displacement ćemo da povećamo dok ne dobijemo onaj oblik koji želimo. Ovdje možemo da eksperimentišemo sa ovim parametrima dok nismo u potpunosti zadovoljni sa oblikom. Ovdje možemo da kliknemo na ovaj noise texture i pritisnemo Ctrl+T da bismo dobili ovaj mapping node, što će da nam da još više kontrole nad ovim displacementom. Sada je više manje na vama da eksperimentišete sa ovim parametrima dok ne dođete do onog oblika koji vi želite. Ovdje možemo da dodamo još dva noda da bismo dobili još više varijacije u ovom obliku. Dodat ćemo Matte node i kopirat ćemo ovaj noise texture i konektovati u ovaj drugi socket. Možemo sad pomjeriti ovu sferu dole niže. I sada opet možete da eksperimentišete dok ne dobijete onaj oblik koji vi želite. Ovdje možemo da izaberemo boju ovog objekta u BSDF shaderu. Idemo u Solid mode, sada možemo da dodamo pozadinu. Idemo na Shift A, dodat ćemo Plane. Pomjerit ćemo plane ispod ove sfere, S za Scale i možemo da povećamo. Idemo u Edit mode i u Edge Select izabrat ćemo ovu stranicu ovdje, E za Extrude. Opet izaberemo ovu stranicu, Ctrl+B za Bevel i na točkiću na mišu možemo da izaberemo segmente. Desni klik i Shade Smooth. Idemo opet u Camera Preview i u Render View. I sada možemo da limitujemo ovaj pregled Ctrl+B. Dodat ćemo novi materijal za ovu pozadinu i možemo da izaberemo boju, onu koju vi želite, to je na vama. Ja ću da koristim sličnu boju kao i boju objekta. Ovdje možemo da podesimo osvjetljenje, dodat ćemo Area Light, pomjerit ćemo ga iznad ovog objekta, S za Scale da ga povećamo i podesit ćemo snagu u 1000. Sada možemo da idemo u Camera Preview, ovo je malo bilo prejako tako da možemo da smanjimo na 500 ili onoliko koliko vi želite. Ako želite da podesite debljinu listova, možemo da dodamo Color Ramp i stavit ćemo ga između ovog Matte noda i Wave Texture. Možemo da pomjerimo ovaj crni dio bliže bijelom, tako da su nam ovi listovi tanji. Ako pritisnemo F12 za render, možete da vidite šta sad ima.
Ako želite promijeniti oblik, možete jednostavno da promijenite scale ili bilo koji od ovih parametara i dobit ćete kompletno drugačiji oblik. Sada je na vama da eksperimentišete sa različitim parametrima i različitim bojama i možete da dobijete bezbroj varijacija ovog wallpapera. Ako ste naučili nešto novo u ovom videu, ne zaboravite da lajkujete video i vidimo se u sljedećem videu.